yankoton emeko anaje ni wodwa so a yenya bimpo na yedi na so sesi a na wiase anado na ya be yete se wuni bidia onka ho pepa mo chosa ne ye ni suban na ekoso social media ne ade no ebe ya moma yente so kakra mitumi nka se yenjai ba moma yente so kakra na yendwe se omo ni bi no mo deda bontin na omo da komo yemboa won eno mu na ehira ewo too much GH. Muni aba musun for a face kapane and so many more edi eshe. Can wahala jumedi and a moniguso amoshe. Now I was here for a waka yes and Miss Ball said they gonna for any misenka when you can you maybe what was senka won't you chat a son yema me that is why you're not being said. Dane da wo betete mo fra brabo ama ye nkwada so aka nanima ye de wo mo pe e de akire no na eche ya kase nkwada e na enyi de nti na ye kasa ene de wasan so e de nanite esi eye Tracy Boache eso na enye onu nko a abusuafo wo ne eye former ace ambassador ye Joyce Dijo wono so e ka ho ebi na ne nyina eye na nsente mo be ka ye Tracy na ne babe ma eye kwaku na wodi ni birthday ni 6 years birthday na eno na chese okoko pie mu okumasi a na wo ye adoye ede ama eye orphanage a ewo hono na wo hwe ye maami a na ye nua bayi eye na taade a wo hwe ye chese as a material ba kwa wo twa wo ne ne mani nyina wo mu nyina chese wo magigi ade dem atimu say yes ebusua something na chese wo mehia wo mu edi wo mu awode na no na baseball eteki here to eye the social media handout okoko tro ye say if you know what I'm laughing say oh lale. On the brighter note, I saw my rich landlady in some uniform and Cinderella slippers. I just a caption here wo hono mo a wo sele tri. Na eno akwokwo danche na Joyce and so etiki to on social media handouts on so culture yes say. One thing I like about Tracy Boache is her sense of fashion. She knows how to dress. Child, but I won't dress like this even to my mother's farm inside Koforibia Tafo. Ono so ede eto no na che say mo amunim Tracy wono so de na koma yi unyaka bibi na ye ne be so ne sesi a wono so aba bonten a che say wo ba reply eye enkrofo na wo hu ne say ebraso say no wo munya wo sere wo mo ana adan enya tade hye ne be che say won top pressure emfa mo obia e wo ne tade hye mu e na edue mu so ne sikafo bebre na wo koton tade ne ne mpabo enya de so ba betina ma be ka say atade we mi to ni say no no enya ne sika wo de ko orphanage no obetimi de aton tade bia wo pena so won ma mehye tade chinchin and to pressure emfa ma emabunu no abrasa sika na wo de beton tade wo betimi e de ahwe eye enyanka eni ebusia na ebusia for ensem no dodo na e na e ka ho mi twa ho me ba me de ba me pese meto mempe why mesremo mempe over 50,000 Ghana cedis am because say Okumasi enrechi e dey ntade na pese meta me ntimi nto but mempe why mempe me pese me de mo obi e komo de no sebi oni bi no no so didi me de am pese me the Lamp of God City International edidumedie acheshe so 14 days prayer and fasting na asempono a eda etie say remember me oh God na said the mo amuni no COVID-19 ho nhehye ye no ho enioma eba ye ntina amadodo na ate ada empaibopo ayeden de ama wo ne no na ama the Lamp of God wo ma hu say hu be yen se yakopon ebe kai ne ma ewo ewiye emre yi mu na ade biara wo mo ehwere ade biara wo mo ehwehwe no wo mo nsa etimi aka entomo de 14 days prayer and fasting ahwehwe so adwumede ebe start on the 1st of September 2020 egosi on the 13th of September 6:30 p.m. sharp and adwumede no ebe koso enti bra the Lamp of God City International ewo Abeka Market Butcher Street no the first speed ramp on your left sorry no ewo honum na won susu nyankopon enkai wo ewo wamani hunu na oje enye bodia kan ho na wabrabo enye se de etie de biara eda ebusia for me sanso emamo akwaba ebinene dey me guest nana hima asantini ba wato pressure ema pressure ai onu nene dey mene no ebetwetwe nkomo afa de esi ewo yenuano ma mienu ana miense yi ente nana hima mo akwaba ye nua sweetie bibia boko yakopan
quiet fedi. That's You nana him o share ye fa ensem nyina one by one ye the free miss ball so na ye bia ye ko Joyce so na ya ba Tracy so o share miss ball ne dia anane nsem odi atu edwa say ai say o ye nimbi nti a wo sire a ye nka sei na wo hu say obi a wo so rich landlady a say wo share uniform ne Cinderella slippers ne nsem a wodi atu edwa den na betimi aka fam na ye ne kwan no se obi ye na ade na natade e hye mutimi ba abonte be comment wo mo twetwe no wo yo mi ya basika me da se enen so biem yo mechia adofo ere too much ji se nyakopon koso na wo nhira mo ye don pa sika se Miss Bear e kasafa Tracy Buachi atare ho a wanya de ya wanya de ni se Tracy Buachi and Miss Bear omo nkasa ye woni pa bi wo hono ma o hye ade na nya a ubetumi aka ho asem eno chese nipa no oni no ewo entitown die bi ana se oni ne wo relationship bi mu ade a ubetumi aka ata na tare shem ana ne mpabu shem ana ni tibi a wa ye bi ho asem but ye nua ba Miss Bear ye hwa emre kakra oni ye sister Tracy ewo entokwa kakra enti woni ne won tokwa na se wa hye na tare se ye fe se nye fa woni ho kwan se e wo se wo beka atare ne ho asem because one wo enye fine won eya moma ye nhwe na ye hu se enipa ye wonipa ye ka o ma asem se mi ametie ohima mi nua ba sika me ne wo ewo yenkofa enti se enema ba na se ma hye atare bi na se nya wo ho kwan se wo betumi aka ho asem because me ne wo entem fine hwe se si a Miss Bear akoka ye nua ba Tracy atare ho asem ebetimi de asem bebre asaya bebre because one wo enkasa enti se ono no nyame adom na se ne ba pani odi na woda na ono ahwe de da na koma so atare a wo hya ebema ne kra aba ne ho ana atare one na busu hya ebema omani age na se wakopam ana wakoto na wahya adenti na wo se ye nua ba Miss Bear wo se wo ka ho asem and was say or come once because or come once because only nkasa o se wa ko kan once me e beti abase enua ba Tracy se nyame aso na koma no wadi kan aka se owo akoma na koma ha na kakra nti nyankopon embua ne na koma ha because ye bewe a ne ba no birthday ne ye ka che so omo mpa ye mfa ne ba no enwase obeka ne se ne ba ne de onfa ne suba ba ma ne mfa na koma eno che so no akasa ko gine mutum se o wakoma bi a enye enti so mana koma iba na so beki kan bi kire ye nua ba Miss Bear obi tincha wasi Tracy Buachi no wasan aka ne ho biem enti en wase ye nua ba Miss Bear okoka Tracy atale ho asem ehun hia so beka jo ehun hia so beka ye nua ye former ace ambassador Joyce Jujo wono so kaye ni zenka ntokwa we de nkemfa ho anaze nka obi onam ho baby abenam se na nsen o pese won bra lamplight na se wo so be ye ai na time papa the issue by o so ye na MPP fotua na say obeki kan ye afede te ya kwampo so se an onu ni Suzy Williams a wanya ne ba bi kro na wasan aba say ya Tracy die yi onu so kokko ma na no so ai ye nua ba yi die ba no fashion dia o oni ni so pana so na tade we ya wo hye ye yi die enya de se krampo se ne maami afu wo de beko like utimi for obi ho yi to ne pen ana wo kan ho ase ma ne yes ono so ne de na betimi aka fa ho yo mi nua ba sika me sa da sibiem ye nua ba ya ugo Joyce se ono so kasa sa wan kasa yi che se empanifo kra kan baby se nya da bia na oba na se abrewan kwan ebeye de enti se ono akasa wa hu dia se ye nua ba Tracy dressing
ope life na se nene de na taare o share ye no enkoyi a e wo so hu se ensakro ye Nyankopon bobata ye hu ibo enyepe enipa de wo honom a wo besesa e wo wa wo bekọ ha e wo wa wo bekọ low enti se ne bawda na se wono a hwe se de medi kan yi na se wa pam atare a ana wakoto atare a efiri na komam a ono ani se twesi wonya akola 29 years onya akola since you 15 years kwa wonya akola na ba se 29 years enti so no a hwe na satare okoto ya na atare a okọ pam hye ye ya enti na wo se ye nua ba be ka che twesi bo ache se na atare no se ye na afom kura a on fa hye nko wadidi na tem yes na asanti mu no wadidi na tem pa ngoso kasasa okay unhun say eye Joyce or eye kwan of fast or person or the trend Ghana for man no any because different papa no saga you obi amfi no they call eye nuaba the Suzy Williams so dey obi amfi it say unhun say what that they abata eye Tracy won say dey be ba no sa na mesumi hu no okay sa na me so madwen akosi so na person who pe hype na who person who mo obi hu a e was say who ko di obi atema na akoko bi hu ase eno ni ye problem ba kwa Ghana high say ebi a me na na hima ni pressure me pese ebi a ewiase nyina na say Ghana man nyina hu mi e was say me so me de me style bi ba say ebi a me wo wa ebi a no pe bi a me ye worship ato ebi a social media so anasa no pe bi a me de me bu me mu me di asa bi a me pe bi a ben wo say me di wu mi nua osika wo ho asem ebetina ho ena me hwe too much gh osika tali bi a wa hye ni ti bi a wa ye ena mpokura de won hya somade na me koka no manya hyper 7 eye nkwase asem en wo say wo di ofa obi hu e wo mu say enam obi su no bi ayeye anam ye nam dua so na dua hu so ana ho ma hu so ben wo say wo pedi di obi atem na wo di ayeye eno no onjai na dia odi ba no emboa no ebe ya on fancy one no Jo se ye twa eye afamiru yesi eye ba me you know so Tracy se we kan ye wa oni se de o kan se na koma ha ne ba fe ena oni ye ni abe wa oni se eye life de of an kwa o se o ye TV presenter and kan TV station de nkede bia obi abehwe jai obi abehwe ena no so ko IG live ena che se okoko kika na adwen e kire mu se hwe atade na obi ntimi ntana na donation na okoko ye enioma wo de ko ye orphanage kokko chicheye sanka wo ye na adwen so wo de to atade an ko betimi ato ama na broso ko betimi de aye ni hu ye ama Ghana fo ye nya na no asem nka na nso so wo de be hye wo hu wo de be siesie wo hu na wato pressure de ama emabunu no na wo be bua sa sika na no na wo de be ma eye afoforo ana so wo mo obi a oni bi na wo mo nso ede no boni be ni wo hwe this time around how our bar out all those na dey go fum all those say like na koma was ba na eni soro pa say the first into kwan starting na ever na statement a wodi etu dwe ya wo ne say na e was nka wo mbia na boa wo boa ye no so no ne kwan so no how o kasa ye okay ana mami sika said ye nua ba Tracy bo achi kasa ye no eno ano kan ye no wahu se emre bi a twam yi se ye nua ba Tracy hu sa 7 nyansa we ya ka medu se ene obi atimika de opechire na obi atimika na asem wahu se obi a one ne kasa na me use se ne tanfo aka na asem wandi na tem wanka boni na emom no waka asem a eto asomu wachire de enti a wo share sa atare no achire yen ene afoforo eya sempa no kan na asem no kan ni so edisa ana wakase yie hwe sister ewiase wo we enye sikani ni de wunya na wonko awadi watoka na wedem uti fipem de aduane pa na emom sikani ebebo udidi pa no ene sikani a wodi na wo ma obi a oni bi su bidi ana sikani a wo yibi ma ana ebebo sikani wedi sika mami sika de ni stina na ni bi su keke o hwe wa hwe nipa be 5 wa hwe nipa be 8 hwe bro no e wa he busu bi bia wo wado ya okoye ma wo mu se nipa no na Nyankopon ehyiwa se wote se we Nyankopon owo ehyiwa bi odi ama yen 7 ye ya de bonye for we
ompo yesa ne enya ne man ye because of boni ayeye nyina yentimi nye papa ni kosi awieye ye nipa ye dan ya ye be ye boni afa ye papa ye but se wo be ye adoye wo be ye giving wo be mo ose wo memu wo nhyiwa sen wo gye enti ye nua ba Tracy Buachi adoye no koye ye eno kire se ensama ye kafa ne ho Tracy die wo gye nkofo ku sa na Ghana fo ni bi ka Tracy do ese eno nyina achi no omu ni bi because one wo bi kakwa omu ni bi mobo ema wo mu ensakọ ọma no ema wo mu timi hyebi etimi ko nipa ma eye adepa na wo ye no enti se wo hu ne ho se wo ye star na ne ba kwaku ebedi na woda ne ba enhua omu nyina abekọ enipa ma ye kumase ko ye wokumase nenti o se me ko ye atare ana me woda atare ana me kasa ko me ye atare atru me di Tracy Buachi egum na ese ne boye ntare ye ne plan na se wa nyusu sa no ma we na so o discount to nuane ntare ni nioma akoma mmobrohunfu ana so mamu ni bia wa ya ade papa nyankopon be hia ade a wa ye ne mekura mensusu se obeye sa me na me hu ni me hu se wa no so abie ni TV station ye nuane ya me hu ye na me se bia obekwa kopege wiase nyina a week ahyeniti obegina mpabo a oba ebi opeso obi mposo ni mu wakoto ka me hu ye nkofo beda afi mu wo mu didi mu omomani ade me nia ba ya toto okola nketo mo de kam abrofu ka yi bi ka nkete toys kai enkola nketo intari ahihye wo mu me nia ba akola ba ko atale ya na anu me hwe ye wo TV so ebetimi amafie bifo nyina ana abusua bi mu nyina how to atwa ehu yia se mo be yesa ama enkola no because akola na fe no oba enioma bebre da nanim it is always sika we wo sa enioma we na sa wo di yema omo a wo mu ni bia ebe ye nhira ma enti enia ba Tracy Buachi do ye no koye ye no me kra ye no nwanwa wa ya de nyankopon enhira no na me pese mi hu se ye ba wo ba bontin ebebe kasa yi hu ni se nka wo mo kan ye na nka wanka bibia anka eye be kasa ene de ana asem ne ba kasa be kasa ye de wakasa yi wakasa ye no me onye ma fem eye wa kira wo mo se obetimi atotale ewo wiase bia ahye because owone so ne de na mom ne enu hu nya se ubema omo ni bi ana foforo so edidi na o mahye na o menya ba bia da enu ye nhira se obeto ahye kutu na wonu ye komode no na che se ye nua ba ni nsem o working does it mean say ye enkane no ana say first no na wo mo ntade o mo hia no mo posti abeto ho no na wo mo ani pepe so mo top pressure de ama ai o mo de pressure ama ye maguru ama se sia no se wonni bikura na wo pe kwan a wo be fa so a wo benya minimo obi a na ne nsa ha no ye ka obi a ne nsa obi a kwanya kronfo but obey social media girl no o hwe de wi ankrofo hihye ntare hihye ribbons akasie ye fredi braise ready and se what ya se na heels akasie a o mo hye ni ntare ama lady ni se wa ya kronfo se wo shop no be ba se wo be ba beto atare be sister Ghana obe wi ntare be 7 atare ba ku bia be 100 cedis o wi ahihye ne ho because ono so pese wo sha atare no no be to social media no so emu se wo ye ga be fa so bia ni so se sia no o mo top pressure ma ye pa ye ni bi kura na ye kopo busia ye ni bi kura na ye ko han ana ye ko sere wo ye yonkofo wa hye ehu hia so mo be cheche sa na ma no wa onu nko na wudie se wo mre ni bi ni nko ade wo nko na ye wo dia it is a pressure no mo to ma ye this time ni this year 2020 sister ni o ma ya kwaso no emekura ye mi wu se sia no se wantimi entwi wanim ama wanya ti se TV bia minimo no ana wan so shatale papa mi aka se atare we die e wo so ana wan hye hi we mi aka se hi we ni body because we say bi ni body enye easy ebi na hye nipa so masi a wonye nipa ye hu wo social media na ya bo wata na hema ide nko dide no ba eye na wie ya enesa ye hwe Joyce Jujo ni Miss Bo wo mo nsem wo mo de ato edam wo sisikani bia na all the time on show you off social media na and I'm said your moon is like a Tracy dey so ye rich landlady nti
kanenta de denka enya de anka be magana for ka say ampa wo say na ma adwen sisu se pese mi bisa say sikani bia e na wo say won show you off in the world won show you off say wo sika wo kwan bebre so wo ne ntade hye me wo ne ka wo twe me wo ne nyoma wo ye mu ana sorry me hu ne say wo ye sikani na say wani atia saa ne o ma ne ehu hia minim sikani bi wo Ghana ha no ansa na wo behu say wa sha atare pa wo twika papa na behu say wo ko program a edimu ana ebia program ya okwe patano eye fie eni fie wa ko bia enye saa uhu say wa sha atare e dia betu social media uhu say wo twika e dia betu social media eti o ma mu wo sika ya wo pese ye hu say mini wo bi wanya sika oba wo beti ne nka wo esoro wo say enipa so mesi na eba wo bi anyumu eti oba na obi etwa ne o jano nipa so mesi na eba wo de jano onya sika wo ye dede ku ya sum kura dodo me hu ne say wo sika na wo yesa me hu ne say wani ntie because wo sika me nipa mo mu ni hu adanse en wo ankasa ne me ni wo hu adanse enya ka wo be kire ne entare abeche ne beche so wo sika me ni mu bia oni hwe na so shentale papa otwika papa ni no ko haye iti ebeda ni ahu difference wo mu ni obi o obi ni obi eti na ehu hia se wo sika wo be kire ntare wo be kire ka sa me nipa pressure ehu hia wo sika oni wonku no abusua monko amoni kwado ye bia se de ye nua ba tracy ko ye ya na wakoye bi enu na ye hira yo nana hima for final words etu ibe match for ni etifo yo me meka atwa ato ne se eye yen emebu no aye ba no enye nyina na ye esikafo ma enye nyina so ne ye maame no ewo sika na se ye wo bi ye nya adwuma ye mu bi nya adwuma ye mu bi yankoton emeko anaje ni wodwa so a ye nya bi mpo na ye di na so se si ana wiase anado na ya be ye te se wuni bi di a onka ho pepa mo chosa ne ye ni suban na so social media ne ade no ebe ya moma ye nte so kakra mitumi nka se ye njai ba moma ye nte so kakra na ye ndwe se omo ni bi no mo de da bontin na omo da komo ye mboa wo enu mu na enhira yo nana hima ye beda wasi bebre ebusia for wa hu asantini ba o ma pressure to pressure ne dey odene nsema to dem gidi ye se wo suwanya eye afutuo ewo eye ensem yi emu wo a wo hwe ye wo a wutie wo adwunchi wo ensemi se bi fabra e otuma gh comment section bit me follow ye wo ye igp atuma gh_ midin e de ekwesi kapa that's ne lebesane shema kram fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe